Sisekhona njalo kule ndaba inyanga namhlanje iyaphuma kwi-zodiac sign Cancer, kusasa ingena kwi-Leo. Uma uyi-Leo yikhathi zakho zokuthi ufast kusukela kusasa nangolomsombuluko nangolwesibili lo 3 days. Bazalwane, angeke ngize ngiphinde ngicacise lento, angazi ukuthi ngingafaka ukungqoqozela ongakanani ukuthi ibaluleke kangakanani lento yokuphuma kwenyanga ingene kwenye zodiac sign. Zazi wena ukuthi uzalwa ngayiphi inyanga, yazi ukuthi inyanga ingena nini kwi-zodiac sign yakho. Inyanga mayikwi-zodiac sign yakho izikhathi zakho la kufanele ukuthi uzile khona. Mangithi zila angisho ukuthi awudli inhlobo, yebo ngiyanazi seni addicted ekudleni, kodwa uma uzoba ilezi insuku ezintathu enyangeni qiniseka ukuthi udla at least ama-fruits nama-veg. Ukuthi uyizila inyama kulezi insuku ngeke ufe, uyincishe izinto ezi-acidic emzimbeni wakho ngeke ufe, uyincishe ucansi nokuyithokozisa ngawedwa ne-masturbation ngeke ufe lo 3 days kwenyanga. Uke ubeke eceleni amakhondom ngoba phela uyazi ukuthi lawo makhondom adalelwe vele ukuthi wena uchithe lolu ketshezi olwehla njalo ngenyanga, njengoba kuthiwa wafa wangcwatshwa kusho emasontweni kuthiwa wavuka emva kweinsuku ezintathu waphinda waya ezulwini. Ezulwini it's in your brain, your heaven is ikhanda lakho, your skull is iGolgotha. Bazalwane baka Jesu, ngoba niyiza understand leyo language, kodwa yonke lento ikhuluma ngeprocess eyenzeka kuwe ngaphakathi. Akukho into esezulwini noma eyenzeka kuphi noma ubani wafa nini wavuka indodana kaDavid, cha, iprocess eyenzeka kuwe ngaphakathi le ibalekile. Leyo nto ilento ezokwenza ukuthi uhlakazeke, ubonizwe ngamanye amehlo, uvuse iChrist consciousness lelele kuwe ngaphakathi. Ungalimoshi lolu ketshezi oluzokwehla ngesikhathi inyanga ingena kwi-zodiac sign yakho. Ngema isiphumiya kwenye zodiac sign yakho iyanyuka, wena ugcine nje ulimi lwakho entendeni yomlomo wakho lapha phezulu, at the roof of your tongue. Uhlalise khona ulimi lakho phezulu ukuze phela lamandla ezonyuka. Uye ukukhuluma njalo uku-avoid abantu, ungahlezi wena usendaweni la xokozelwa khona, ngoba uzosithatha phi isikhathi sokuthi ulimi lakho luhlezi luphezulu lapha emlomeni wakho, ngoba lokho kwenzeka ngesikhathi uthule. I-app esathi siyayisebenzisa ukutracker, bakhona amanye kodwa mina engiyisebenzisayo personally ibizwa ngo-My Moon Phase. Ungayithathi kancane le ndaba, iyona ebalekile ngaba ushintsho, ngoba ngesikhathi lamandla akuwe ngaphakathi alele vuka ngeke uphinde ufane naqala. Okunye nokunye uyokufunda ngendlela, uyokubona ngendlela, ngoba lokho kuwe ngaphakathi kuyokukhombisa manje, ngoba sekuvuke lo 90% lolele. Lokho wasebenzisa u10% wengqondo yakho akawuyekeke manje, unikeze njengomhlatshelo ku higher self wakho, uphise ngawo, uyeke uthi I give up lo 10% ukuze ngizothola lo 90%. Kodwa ukuze kwenzeke lokho phela nawe ufanele ukuthi kube khona umsebenzi owenzayo. Manje usuyazi, ubungazi manje usuyazi wenzani ngolwazi olutholayo, wenzani ngolwazi osunalo, noma ufana nomuntu nje ofaka emgodlagodleni wakhe nje wolwazi kodwa awenzi lutho. Uyefanele nomuntu ongazi mangabe wenza njalo. Wenzani ngolwazi osunalo.